Oficiri garde iznose kovčeg sa telom preminulog predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josipom Brozom Titom. Na trgu Bratstva i jedinstva okupio se ceo Beograd, svi oni sa kojima je Tito, kako je sam govorio, proveo trećinu svog života. Naporni poslovi državnika, velikog borca za mir i miroljubivu saradnju među narodima, nikada nisu bili prepreka drugu Titu da odvoji malo vremena Beogradu i Beograđanima. Nebrojeno puta smo ovde pozdravljali našeg voljenog druga Tita, izražavajući mu naše divljenje, podršku, poštovanje i ljubav. Danas Beograd prvi put dočekuje Tita u tišini. Beograđani tuguju za čovekom koji je svojim životom i delom ispisao najsvetlije stranice naše istorije. Zajedno sa svim našim narodima i narodnostima, Beograđani su s neviđenom pažnjom i tugom pratili poslednju bitku druga Tita. Bila je to bitka za život, prva i jedina u kojoj nismo mogli da mu pomognemo, uprkos svoj podršci i ogromnoj ljubavi. Naše poslednje poruke voljenom Titu bile su snažan izraz rešenosti da nastavimo njegovo grandiozno revolucionarno delo. Neopozivo i jedinstveno smo izrazili odlučnost da nastavimo putem koji nas je tako uspešno, mudro, odlučno i smelo vodio. To je naš jedini mogući odgovor pred neumoljivom konačnošću ljudskog življenja. Tito ideali i revolucionarno delo nastavit će da traju u mislima i opredeljenjima svih radnih ljudi, naroda i narodnosti Jugoslavije. To je delo najimpresivnija stranica naše istorije, naša sadašnjost i zaloga naše budućnosti. Ostajući verni Titu i njegovom delu, mi ostajemo najviše verni sebi, slobodni, nezavisni i dostojanstveni. Retki su primjeri u istoriji da su život i delo jednog čoveka tako nerazdvojivo i suštinski povezani sa sudbinom i procvatom zemlje i njenih naroda. Čitav život Josipa Broza Tita je borba za socijalističku Jugoslaviju, za razvoj takvog društva i takvih društvenih odnosa kojima se danas ponosimo i koji su stekli ugled, poštovanje i uvažavanje u čitavom svetu. Nastavljajući Titovo delo, zajedno sa svim našim narodima i narodnostima, komunisti, radnička klasa, borci, omladina i građani Beograda čuvat će uvek živu uspomenu na druga Tita. Zato i danas, ponosno, uzdignuta čela, kako smo to uvek činili, glasno kažemo: mi smo Titovi i Tito će uvek biti sa nama. Neka je večna slava i hvala vođi naše revolucije, tvorcu socijalističke Jugoslavije, našem voljenom drugu Josipu Brozu Titu. O liku i revolucionarnom delu Josipa Broza Tita govorio je Dušan Saša Gligorijević, predsjednik Gradske konferencije Saveza komunista Beograda. Počinjemo direktan prenos zajedničke komemorativne sjednice Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore, Predsjedništva Socijalističke Republike Crne Gore, Skupštine Crne Gore, Predsjedništva Republičke konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Crne Gore i organa i organizacija Republike. Komemorativnu sjednicu će otvoriti Vojo Srzentić, predsjednik Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore, a o životnom putu i stvaralačkom dijelu druga Tita govorit će Veljko Milatović, predsjednik predsjedništva Socijalističke Republike Crne Gore.
Drugarice i drugovi, otvaram zajedničku komemorativnu sjednicu Centralnog komiteta Saveza komunista Crne Gore, Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore, Predsjedništva Socijalističke Republike Crne Gore, Predsjedništva Republičke konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Crne Gore i drugih organa i organizacija Socijalističke Republike Crne Gore povodom smrti druga Josipa Broza Tita, predsjednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, predsjednika Saveza komunista Jugoslavije, maršala Jugoslavije i vrhovnog komandanta Oružanih snaga Jugoslavije. Komemorativnoj sjednici prisustvuju članovi Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i Crne Gore, članovi Savjeta Federacije Crne Gore, članovi Savjeta Republike, narodni heroji Crne Gore, članovi predsjedništva Vijeća Saveza sindikata Crne Gore, Republičkog odbora Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata i Republičke konferencije Saveza socijalističke omladine Crne Gore, članovi izvršnog vijeća Skupštine Socijalističke Republike Crne Gore, članovi Komisija statutarna pitanja i nadzorne komisije Saveza komunista Jugoslavije i Crne Gore, članovi Komisija statutarna pitanja i nadzorne komisije Saveza komunista Crne Gore, sudije Ustavnog suda Crne Gore, članovi predsjedništva Crnogorske akademije nauke i umjetnosti, delegacije Saveza rezervnih vojnih starješina Socijalističke Republike Crne Gore, Konferencije za društvenu aktivnost žena Crne Gore, Univerziteta Veljko Vlahović Titograd, Privredne komore Crne Gore, Glavnog štaba teritorijalne odbrane Socijalističke Republike Crne Gore, vojnog područja, vojno-pomorskog sektora, protivvazdušne odbrane, pravosudnih organa Crne Gore, predstavnici vjerskih zajednica u Socijalističkoj Republici Crnoj Gori, delegacija grada Titograda, Pobjede i radiotelevizije Titograd. Drugarice i drugovi, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, svi naši narodi i narodnosti, komunisti, radnička klasa i građani Jugoslavije, svi mi zajedno, svaki od nas ponaosob, ostali smo bez druga Tita, našeg najmilijeg druga i rukovodioca, strategije velikana naše revolucije i vođe naših naroda i narodnosti, gorostasnog revolucionara. Zbog toga, kada ovih dana svakog radnog čovjeka i građana Crne Gore, kao i čitave Jugoslavije, obuzimaju neizmjerna tuga, bol i žalost za drugom Titom, istovremeno su ponosni na njegovo grandiozno djelo, na sve što je činio i učinio za dobro naših ljudi, za njegovu jasnu i sigurnu budućnost. Molim vas da minutom ćutanja odamo poštu drugu Josipu Brozu Titu. Potreseni bolom zbog smrti velikana revolucije i socijalističke izgradnje, ali i ponosni što su dali ogroman doprinos u izgradnji grada koji nosi Titovo ime sa svog najvećeg gradilišta, koje će uskoro prerasti u pravi grad od 7000 stanovnika,